Hapadayon nga kampanya kontra krimen, malangpuson nga nadakop han mga otoridad han Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO ang top 1 Regional Most Wanted Person han Police Regional Office 4A o Calabar Zone dida sang intelligence-driven manhunt operation ha Barangay Burak oras Eastern Samar han gabi han Enero 15. Ang suspitsado yung ginkilalang alias Ryan, 27 anyos ngan residente na sabi nga barangay. Ang pagdakop in gindumara basarin warrant of arrest para ang kaso nga acts of lasciviousness nga ginpagawasan Regional Trial Court Branch 175 San Mateo Rizal hadtong Disyembre 22, 2025. Durante ang pag-aristo, ang suspitsado yung ginsumatan niya mga katungod ha pinulungan nga yan nasasabtan ngan pagkatapos ang gindara oras MPS para han kaangayan nga dokumentasyon. Ang operasyon ang ginpangunahan han oras MPS sa ilaruman pagmangulo ni Police Captain Erickson Balbabuco upod ang suportahan intelligence unit han ESPPO. Inalalay gihapon aton mga operatiban intelligence unit han Police Regional Office 8 Rizal PPO San Mateo MPS ngan 801st Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8. Sumalak ang Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director han ESPPO, an malangpuson nga operasyon inbungan maupay nga koordinasyon han iba-iba nga unit han Philippine National Police. Pulong niya ini nagpapakusog han kaugop initiative kon kriminalidad at tuhan ngan utdon gobyerno ugupan para han kamurayawan ngan kauswagan. Nagpapakita gihapon ini han waray paglubad nga dedikasyon han mga otoridad nga pudngan ang kriminalidad ngan siguraduhon ang kaligtasan ngan kamurayawan han nga tanan nga istihanon. Ang suspitsado ay nakatalaan nga turnover ha Court of Origin ha Rizal katapos laan mga legal nga proseso. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.